افوکات عبدالله امام پارێزەر و مافناس ji Almanê ji bajarê Frankfurtê li gel min e kek Abdullah bixêratî. Hejmareke gelekî mezin ya zarokên Daişê li kampên rêveberiya Xweser her wiha li zindanê ne. Dixwazim bizanim meselen Ewropî zilamên xwe yan jinên xwe yên Daişî nabin. Lê sebeb çi ye ku hejmara tê xwestin zarokên Daişê nabin cem xwe? Tek û tûk dibin wek ceme dibêjin. بله ایوار باش که دل بخوین Baştır. yani ev mücarek به هر ده giredayı yani çi zarok da bavên wana yani yek kişen te hasbandın nispeti Avrupiyan zani vakên Avrupi yani jwanra zavariya me da sê xal ji kêşeyan teşkil dike ev müşkile yek xal vakî yani nispeti van civakana دی هاتنه پرورده کرنه لسر نرخنه خوی دیروکی و روشنبیری ناس کرینه بنسبتی اروپا اب کسین جوی رنگی یعنی دما کو وگرن به جواکه وک لاشکی ساغلم کو وک ویروسی کی تیکه ده اوجه ترسکه دکن حساب دکن کو ابنا روژه که وک بمباکه یعنی وشارتی یان رازای بمینن روژه که بوانده بتاقن دی گلک داران yani karên terorîst Ewropa da dema ku vedigerin dîroka kestane wan kesên ku teqandî lêrin gelek wana li ser xaka Ewropa ji dayîk bûne û perwerde di dibistanên Ewropî da birine tevî vê jî yani ew neziat terorîst jê neçûye yani ev kesana dema vegerin vê derê çi qasa ji nuh da perwerdekirin jê re çêbibe û çi qasa ji nuh da hewldan çêbibe ku bibin beşekî sağlam civakiyên Ewropî demine tirsek civana ev di canibê yani civakî da tim tirsek Ewropî Xeterê dibêjî yani ev zarok dikarin di dema pêş da xeterê li ser civaka Ewropî çê bikin ji ber vê yekê Ewropa yan jî Ewropî welatên Ewropî wan zarokan nabe cem xwe di encamê de kek Abdullah yani perwerdekirin van zarokan ra ji van zarokan ra lazim e mesela eger Ewropî nikarin bikin wê rêveberiya Xweser çawa bikare ba wan zarokan perwerde bike û carekê din îslah bike ev kêşeyeke çareya wê gelekî zehmet e ne tenê bi nisbetî Ewropiyan wekta gotî bi nisbetî Kurdistana Sûriye bi nisbetî yani civaka Kurdî jî nikane vana hembêz bike û ji da perwerdeyekê wara çê bike ji neh da perwerdekirin ne bi hesanî çê dibe ne min gote te gelek kes hene li ser xaka Ewropî ji dayîk bûne û di dibistanên Ewropî da perwerde bûne tevî wê jî mezin bûne û bûne terorîst yani ev nikanî sedî sed misweger bikî ku ev hate perwerdekirin û bû wek dibe neferekî yan anserekî tirs jê nabe dimîne civaka Ewropî ji van kesana wê bi tirs beye wê tim yani wek bê çavdîriyeke ewlekarî li ser bikeye wê yani hesaban jê bikeye ev jî ji ber ku civak Ewropî bi van kesan re heye evna metirsiyeke civakî û metirsiyeke ji ewlekariya civakên Ewropî re jî teşkîl dikin çareserî dikare çi be meselen Ewropî wan nabin medît yani hinek Finlanda bû Swêd bû Fransa bû yani çend zarokên xwe birin lê gelek zarokên mane çareseriya van zarokan dikare bibe çi li gor nerîna de anha çareyên ku têne pêşkêşkirin yani ne tiştê ku ez bêjim tiştê heta dewletê din jî fal dikin û taybetî Amerîka ji dewletê min re dibêje her kes Daişiyên xwe bibin cem xwe va zaroyana ne zaroba û dayê wan jî bibin cem xwe ev çareyeke bes ev çareyek wek teorî tê pêşkêşkirin yani nezerî warê praktîk da ev dewletna vî karî nakin ji ber ku dewlet bêhtir pabendin bi berjewendiyên xwe ne tenê bi canibê yasayî gelek caran yani berjewendiyên dewletan didine ser canibê yasayî ser vê yani mümkine yek bêje çima yani evna hevwelatiyên Ewropî ne hevwelatiyên civakê Ewropî ne yani heqê wana vegerin civakên xwe vegerin dewletê xwe û wan dadgehan da werne dadgehkirin heger ku tawanbarin yani ev canibê yasayî da bes ev wek dibe çare ne teorî ne ev mesele çareser nakin tê kengî kanibê van dewletana qana bikiye û ev van kesana bibin cem xwe berjewendiyên wan dewletan hene li beramberî wê têbirî va dewletane ev yani çareserî em wek Kurd nikanin tiştekî ji kesî re pêşkêş bikin li hemberî ku ji me re vê kişeye çareser bikin dewletên mezin kanun navbêne hev da
مقايضات عن شيء بكن بالنسبة لي ما كردارات باوريان ذاك بخوين إما أم يعني مشكلات أساسية هي جبركو أنها ريفريا فساد دادگهن لوکال دادگهن لوی دبره دام پیدان پیتنه یا و باور پیکرن جی پیتنه جلای جواکا ناب دولتی داشبر و حتی کو لوی داره ورن دادگه کرن جی کس وان احکام يعني او حكم کو درک من کس قبول ناکه برکو حالاک نت ترمیه بالنسبه لفلکه بربه و او جوار ورقا اوك حالك وقت بي دالخان دي معلق تهيلن بيكو تشاريك حتى دوريجي جي رب بينن تباوريا مدا كرد كانن في بله جوخرا بخار بينن وقت فلك سياسي بلكي برجوانيا وان داوري البت برامبري و هندكي جباكا كردي جي يعني زيانه جي بگريا بس دوار سياسي دا هاگر اوجی مرجع کی وی ہے ریکفتنا کردی اگر کرد لهبن و ریکفتنا کوان هبه دکانش میان ربیجن دزگه ما دان پیدان پی بکن یعنی ام وقت کرد جنوه دا ریوبریک آوا بکن و دزگه خو پی بکن بس بشرطی دان پیدانک یعنی اعترافک و وقت دولت ناف دولتی پی هبه و ام وا کسانه داد یعنی دادگاه بکن و ام وان زندان جوار چه بکن ام چاره که لوکال جم خدا جوان را ببینن جبر دواره یا سایداجی ابنا یعنی نه تنه زارو حتی باب وانا کسی که تاوان کرنه لذه دبره یعنی حق رقم یک ام بیجن نماره یک حق وی دبره یک وان محکمه بکه جبر که قربانیان وان تاوان بارانا حمولاتیان وی دبره نه یعنی وقت دیردوین اختصاص اقلیمی یعنی اختصاص محلی يعني تاوان بارجة كيجان دولتين بينما هما بس جهة كتاوان ليب ويا كردستان السورية وكسين كقربانين بتاوانان أوجي خلقين كردستان السورية. كاكي عبد الله من حسكر فيجي بزانب بكرتي مثلا باشا وان سوج لكردستان السوري كرنا روجافاي كردستان كرنا ولاتين أوروبي ناخذن لجم خوان محكمة بكن قانونيا ناس برسم دواري يا سيدا دكارن محكمة كل روجافاي كردستان آوا بكن کو اعتراف بین آبه ابجي يعني او محكمه وقت ورق آوا کرن بیستا دبی دزگه اوروپی گریدای بوان دولت اوروپی دا يعني دربای يعني دخاکه كده للدربای کنترولا دولت اوروپی دا و چاوا کانبن کنترول لسر و دادگه بکنه اواد يعني عرفين قضائي دا چه نابه برکو کسی کو افاده وی وره گرتن چه شاهد به چه توانبار به د جهه کی دا به او جهد بن کنترولا دولتا کو او دادگاه گریدای وی یعنی اکثر وره توفیر کرن افضل بالنسبه کردستان السوری اگر او دادگاه اوروپی یا ناف دولتی کردستان السوری چه به یعنی سر عرض کردستان السوری و نکان بن وی مرجی توفیر بکنه و عادتی پشتی ورم دادگاه کرن و زندان کو داره بنوي کنترولا يعني في واس زایانا جیب که کرنا سزایان او جی دستگاه که دان پیدان کری تخواستن جیرا و او جی لکردستان السوری نه حاضر حالت ام پیدا او چاره کو وقت مبوتی ام مناسب تر يعني اعتراف بالدزگاه کردستان السوری ببن البته جنودا او کرنا جیرا چه به وان دزگاهانا و اعتراف بده تروي اساسي قانون وان دادگاه بکن و قانون وان زاين كجوين دادگاهان در كافنجي جي بكن. بله. افوکات عبدالله امام پاريزر و مافناس جه آلمانش باجار فرانکفورت گلک سپاس.